we are going to perform a multi-percussion instrument. Mi ćemo večeras u Zrenjaninu predstaviti našu tradicionalnu muziku. Kao što ćete imati prilike da vidite, to je 9 različitih instrumenta, različitih form instrumenta, od kojih ćemo mi večeras pokušati da napravimo jednu simbiozu, tako da ćete moći da vidite kako oni zajedno svi mogu da sviraju. Imaćemo solo tačke, a imaćemo takođe i pevačke numere, tako da ćete videti sve što možete da očekujete od ovih instrumenta. Pa to je jedan od najznačajnijih programa Kulturnog centra Zrenjanin, 6. po redu festival stripa u Kulturnom centru, promocija časopisa Stripolis, gde je Kulturni centar izdavač. Kulturnom centru i gradu Zrenjaninu znače mnogo ovakvi festivali i ovakvi projekti. U ovom vremenu teško je napraviti kontinuitet da 6 godina trajemo, mi to uspjevamo i čini mi se da smo svake godine sve kvalitetni i kvalitetni. Sve ovoga ne bi bilo da nemamo podršku naših prijatelja i mnogih ljudi iz grada. Ja bi se zahvalio gradu Zrenjaninu i pokrajinskom sekretarijatu za kulturu, bez koga ne bi ovaj projekt mogao da živi toliko godina. Čini mi se da su ovi strip festivali jedini način da se narodu približi strip. Znači, to se razlikuje od onog vremena iz 80. godina i mislim da je ovo mnogo, kako bih rekao, časnije i dođu samo oni pravi ljubitelji stripa. Bez obzira što je izdavaštvo u krizi, što je stripova sve manje autora, sve više i sve kvalitetnijih autora koji imaju poseban likovan pristup stripu i to je ono što mene zanima i svake godine zovemo takve autore. Naravno, kako festival bude rastao, strip će biti samo neko polazište, a svi ostali mediji kao što su Pozorište, književnost, muzika će se nadograditi na strip. Ja sam na ovom festivalu izložila seriju ilustracija koje su crno-bele. Radila sam ih za jedan internet sajt i one su teme fitness, sport, rekreacija i dugo godina su bile tako kod kuće i sad sam ih prvi put ovde izložila, baš mi je drago da sam imala priliku negde da ih prikažem. A drugi deo su ilustracije u boji za jednu knjigu za decu koja se radila za kreativni centar. Pisac je Dobrica Jerić. Ja sam se predstavila nekom grupom radova koja karakteriše moj dosadašnji rad u suštini sa fakulteta i nekih konkursa sa strane na kojima sam se trudila da učestvujem. U suštini ja krećem iz ilustracije, pre svega sam ilustrator. Strip me zanima tek neke 2 godine, još uvijek pokušavam da pronađem neki glas tu. To je neka specifičnost koja me zanima, je strip bez reči i ta neka vizualna naracija pre svega. U okviru festivala ću držati radionicu animiranog filma zajedno sa mojim pomagačima Minjom Mihajlović i Veljkom Kločorbinim. Ono što smo mi zamislili je da pokušamo iz našeg nekog ugla kako mi to sve vidimo, iako smo mi iz oblasti animacije koja je vrlo srodna, ali opet drugačija nego što je to strip. Tako da ono što će moći ljudi da vide i da učestvuju u našoj radionici i da pokušaju jednim eksperimentalnom tehnikom da ožive sebe u jednom okviru i uopšte u jednom prostoru koji je prilagođen stripu.
the everyday things, the things that I Ona eat. nalazi inspiraciju u tim nekim sitnicama, znači u svakodnevnom životu, znači ne sad nešto monumentalno da je inspiriše, nego tako, eto, svakodnevni život i ljudi sa kojima se susreće. Pa njena knjiga su uglavnom ilustracije, naravno propraćene tekstom i obuhvata svu moguću kulturu sa ovih prostora i sa juga, i sa severa, istoka i sa zapada naše zemlje, tako da je to sve jedan miks povezan. To this very vibrant culture. Grad Zrenjanin večeras sija od ponosa na veliki broj izlagača, učesnika i veliki broj gostiju. Svi su se danas okupili oko ideje promocije nauke i obrazovanja. Ponosni smo na naše institucije, na privrednike koji su podržali i svakako da grad prepoznaje da bez nauke i obrazovanja nema kvalitetnog i brzog razvoja. Mi imamo 56 institucija, preko 400 izvođača, a verovatno će biti nekoliko hiljada posetioca. Ovo je 5. mala jubilarna i mi se nadamo da ćemo imati još više jubileja. Međutim, prvi put se sada pojavljuje najnovija obrazovna ustanova u našem gradu, to je Regionalni centar za talente i već ste mogli da vidite da je već pokazao prve rezultate. Imamo i prve mlade talente koji su sa svojim rezultatima pojavili se na ovoj našoj noći istraživača. Što se radionica tiče, sa nama su prvi put ovde prisutni ljudi iz privrede. Da pokažu ono što je u svetu nauke i tehnike otišlo najdalje. Do sada nismo imali takve slučajeva, uglavnom su to bile radionice u kojima su učestvovali učenici osnovnih i srednjih škola, a eto danas privrednici, danas sa nama par instituta, recimo čuveni Institut za opštu fizičku hemiju iz Beograda, Institut za prehrambene tehnologije iz Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu, dakle neke vrhunske stvari koje stvarno ne bi smeli nikako da propustimo.